Ia lau whionga le mista ngalunga tere. Tulai mai, lau whionga. Ia, whaftai atu lau whionga le whangwhitalai mo na mātou awanoa. Nei o le ale pasiet polo rea ua wakuloa uia, lau whionga. Talo whatu e lau whionga e nei Tiafau. Talo whatu lau whionga le tamai tei pāmia, ma le pai al kāpeneta, o ia lau whionga fo e tei tai o rituang ai, ma a sui tei tai. Malu o Mr. Lango, ia, whapea fo e le mau alunga o le sui ma malu umau i tu malo, le tātou pālmeni. Ia, whapenga fo i ona whatalo whatu lau whionga le whailotusi, ma le sui whailotusi. Ma malu i whaururunga o tanga renga ma whapitonga le malo. Ia, whamalo le soifua manuia nei aso. Nei tai au fau, ia o te manatu lava ma ua tātou talitonuina, ma tātou morimauina. Ia le mamalu ma le matango fia o le tua nei tai au fau. Le ua tai mai eilo tau soifua. Ia, tātou whelo e nei aso le whauawino tātou ngā ruenga na ngā whetau al soifua. Ia tātou vi ai ia longanga lei. Ia whapena whono o whatalo whatu i pa ia sio tu malo o tapu ai mai. Le ngata whoe nā ia o le lava loa tupu mai e o pa ia maurunga o Samoa e soos. E o na tūlaka whalupe. Ia tāpua ia whaiva o tātou pālimene nei. Ia ua foi le tātou sa ilinga malo wa lumana i o Samoa. Ai, o tula i atu lau whionga al whongwhitalai se i tātari fo inisi o whinangalo whaalia o sui mamalu. Mai lava ia lo tatonunga. O le tele o mta upu sa langa. Ia sa whapenana o tali atua i le teime o tātou wherafula fo inga. Mai lava le manatu e lao le umi fo isa mātou tala. Lau whionga le whongwhitalai na paua leo si Vaai ngai au ona o tau mwhai e whaamanino atu. Le fo o sao noa le whionga le tamaitai pāmia. Ia tātou tāpenanga ma sao niuninga. Mō le whontanga lea le tātou tani malo le tātou o tunu i Oktopa. Silfia lau whionga e male malo nei maota. E mo i lava o loo whaanganga ia se leni e fua ia tātou tāpenanga. E lava le manatu o le nei a vaenga po le nei fo a inga. E le o lava i fo i la le matou tāpenanga. Ia silfia fo e lau whionga male malo le maota. Ia o loo tamu whaia wha uma ia tātou awala nei. Mai whaleolo e anga i mai Apia. Mana fo i awala pe ona o tāua i se whontanga ua mawai atu. Na i fsue inga ma fsue inga whaupopo mai maalua e anga i atu malai valele. Ia o le fsue inga na o le tā whaala mole o le tātou o wala. Ia sa ngafa nama o lo ngafa ma le tātou malo ia le suinga na. Na mata mai e na o le tāfo i le vātua le paion mauta. E le maavo e tipsia po le maataltala. Ia asa e le finangalo le whionga tamai tai pāmia ma le kāpeneta ma le tātou malo. O le whaala mole le tāfo i le America le XVII. O le variation ngā ma le swinga na. O lo o whaatupe lava le tātou whainga malo ia le tūlanga na. E le ngata fo le na ua e umanga i mai le tātou ngā ruenga o awala lava i e tono le taulanga ma tala whātai o Apia. E o le a whapena fo i o na whaonga ai le tātou asphalt ngā. Ina ia whaamatango fie ia le tātou tāpenganga ma tūlanga uma o le tātou whontanga lea le a alotu iai. Ia pea on silfia, ia. E i lava le tūlanga fo i lea e tau lava o na ave le tātou whaamua e le whono nei. Ina ia ta ape atu ia tunu'u. Ia o loo o ma se tala fo i lea fia ma le tūlanga o le tātou tāpenganga. Ina ia awane i eise tūlanga fo e mōsua o tūrisi fo i le anga i mai.
ia ai avate tala ile au le o Samoa ia mal atu tapenanga e o foi lai le EPC lau feonga fongatalai ia o lo tapena fo ia le EPC o tele ia o latu fo i a fuafuanga i le tulanga fo ia mautinoa ia awala vane i motusia le eltisi au whaunga solo ia fontanga nei. Le foi la sa au mai ai foi ia ni afise fa. E fa leo ai le tatou a fu le tatou tapenanga. Ia uma foi ia on avaku leo le silua. E fa onga al tatou mo tele sala fai. Le fai ma motusia o no watuai o tatou afiolo iai. O le tūlanga foi na e fa pena foi ia le tatou suavai la o fionga al fonfutalai. O ai foi inisi o tatou poho suavili la tamai tono le taulanga. Ina ia mautinoa foi awana i motusia le tatou suavai. Inga i te ua iei se ho tau le fa le tono le suavai on fa pena foi lea ona fa sea ma tau vale ai foi ia le tatou atunu upe ai se fa le tono tūlanga na. Ile tūlanga o le security le tatou malo lo nga fale mal tatou Samoa Port Authority ia fa penga foi le airport authority ia pe o tatou main entry sa ia e o lo ave i lava le tatou fa mua i tapenanga le airport authority ma le makako waf e le tūlanga lava le le saunga le mu ia ma o latou fo i le ia mua fa ali ia le tūlanga o Samoa pe atau nu mai tatou malo ia olo mana o mia fo ia le tulanga tau tupe fatino ia nisi o vaenga ia o mele o te fa maruru o tuai o te lo fo ia mana o ngolo tu malolo fionga fonfutalai ia fa pe fo ele mamalu o le tatou a parlemene ia mari dia le ave tatou fa mua i tatou tapenanga te le taimi tatou te mafaiang fatino ia tulanga o mana o ngape ona faalia ia aua lava ni o tatou faatamala i le tatou tapenanga lea ia mo le tatou fontanga pe o ngai ai ia le o sauno manino le fionga mai tai palmia o le fo isa ta ua fo inisi o sui fo i o le tatou tua ngai faaftai o le a tatou wosi taulanga i le valu masina le nei o topa o te ro o le valu ai nao masina ai tatou wosi taulanga ma tatou te talo vatas ina ia tau nuu manuia lo tatou fa moi a mai ana ia on tatou toi fo i voi le tua ia o le afai o ma me ko ke fingalo ia ko ka kalo mai a o le nganga fo o le ngei vaenga ia mau kingoa lava i le se fa le tonu o tatou tapinanga ia o le ua saunoa le afionga mai taipan mia i le fa moi o tatou malo i le tatou Ministerial MPE. E lope o kulkai minga ua swing miska ia nga ko karsanga mai la ia i lo usa minista e ngafa ma tatou fuafuanga na ia ai fa pena se le ngona lo afionga le fonfutalai pe ana o fai atu o le tele o mea ua o tali atu ai. Ia ai le tu ai lava le tatou whelo ai le ofisa nisi mea pe a fu atu. Ia o lava ia se le ni whapitoa mo nei fo i vaenga. Ia wha muri ai leo sa tala lau o whionga le fonfutalai e moli atua i se whaftai tele lava i le nei pūlenga. Sector nei a le Ministry of Works o le Transport ma le Infrastructure. I la o tō ngā ruenga e le o lilo le silfanga le tua lo tō ngā ruenga wa pena fo le sila whaipu le umol mota. Ia la o tō ngā ruenga e whai leao ma le pō e le whai ngofi he. Ia ai whaftai i la o tō tua e le whalongolongo tina. Ai whapitoa lava sa u whaftai lau whionga whangoftalai. E whaururunga o le nei pūlenga sa ngafa ma teita ina nisi o pūlenga ia le whionga i a sinmanai weta Solomona sa teita ia le tātou malai wa pūlenga o malai valele. Ia lau whionga ia o sinmanai wa avea nei ma purisile i le paso po le Pacific Aviation Office, Security Office.
ia o loo base nei o Vanuatu. Mai tasi lea tūlanga maualunga o Pasifika o lea ua taitai ia Samoa teiminei. Ia whapena fo i le fionga ia nganu manmana swoka, titi swoka. Ia, ua ka whiwai vau aku ia e o keiloa lava. O loo iai ni fuafuanga o loo silfia fo e le fionga ia nganu manmana. O le manui o lona ainga. Ia mai mole atuai le nganga whataitele i le lua tautua. Wafu lea lua tautua i tono o le tautua inga le tunu. Wa fai fo isi umi. Ia whataitele e le o pua o fo isi whanga le tua. Ia le nganga sa ia te o lua. Ia malo whaftai tautua. Ia ua se manui o le tunu. Ia whapena fo i olo o tauto fo ia lua fufuanga. E tono le tātou sector nei, ma le tātou malo. Ma e o lea lava e whaawau ia le tomai e pei o na lua ngā lua e mo le tātou malo, ma le tātou watunu. Ia, e pei o se mātou tala le ala o whionga le whongwhitalai, e whaai ua tua ia manuia tere la o whionga ma le malo nei pāmene whawhitai. Whongwhitalai. Whionga whongwhitalai. Ia, malo, sao noa e lau. Whionga le Ministerial. On sai mai si feta sai mai. Wa lo fa tai sa no e lo fiona le Ministerial nga lo tele. Ma lo fo ile ia tele au me salanga, tap salanga ta tu moto le mai ona tali yelo. Ia lo fiona ia ma lo a nga lue fa tai fo mole tali mamlama. O le tau su e tu swa fo o le suita ita ile pe o ye tonu I. Ia, pe ma foanga le lo fiona, ngai mo la lo IPC. Si la ia. Ia, se fai Ka se IPC ti lo. Ia, se fai le sa no lo fiona su deta. Le o le sa tar no ile tu langole. Ta pu ia sa la nga fo isi sui. Ia e pe o lo fiona ile minsta. Pe le ma tau a telen fain pe ta tu mori a wala ia I le tu le ngai fa pe. I fe hoi nei sifo. O ia o e hoi sia sona hoi va son tena tona ia tu. Ia pe tua mori I tau pe tau ia ana. Ia ai pe o vaenga ia. Ala o pes matou tu ala lo mal fotuang. Lo tele. O le mo te lo ma fotu la venga. E o te fa ma vai. O te fa ma vai. Sei fai fatino nga luenga. O mo to fa lo tu pe se la ngo fa ma vai. No le tu atu le no fo. Fa tai mo nga luenga le dei. E uia na e tele ilanga langa ia mta te mina sa no ai. Ia le lo fa kwa mo vai atu. Ia e tatou wanga I tatou tu la fontu mau ma ngai tonu tatou ne fa pena fa ngo fe tatou nga luenga ia le o na e fa tonu minsta fa ma vai ia le se mele ala ufio. Le ia le fio ngol palmia. Ia o tele al fa le ton se tu la velo fio ngal minsta. Oi mo fa sa no lo fio se tu la mai su so petia. Ma fai lo fio ngal fa fatalai after mo la no fa tai le fio ngal minsta. O lo tau la blau ina mai o. O ana nga ruenga o lo fai. Ia. Fa tai. Fa ile lei. O matu se vai ina le pe le pau. O tula ia tu no le la ngal tau pune I winga ile I tapinanga nga le saula unga ia ile foi o tau uma ia le tato tapinanga o tato tena malo ara o fafsile la vela o fiong ono le ta o alfa le nga o wala I walu Malae va lele male yo le te lo tau sa o so o sa manai ia mat sau mai o tonu tau la o wa fo ele e tala ia tonu fa mani o le fionga ile tupu o le satu Commonwealth le fionga ile ia salesa e fa pe no foi twice na lei ia o la fa sidi la o ye tatu tape nga fa pito o ile ia wa ele tau matele wala le watu I vaidima ia tonu la wala nga le la fa nga e ia so mai ja fa fio ele ko le tup ona le tele fa ngo ta mai fa pe ia le silfia ta sina wala fa as fa le tonu
na lo whafsiri atu. Po o iei lau fuafuanga, iei atu ranga, ia malwhalau lau whiong. Tula mai lau whionga le Minister. Whionga whungtalai, Lau whale whasaoina le whongtalai. no Minister. Ia, malia lau whionga Minister. Se tua tua lau noa tasile. Whionga whongtalai whamole pe mo whese awanoa. Se tula mai lau whionga sui malu mai mau, numetas. Na whionga whungtalai o le tula o nei tu maloi muli le ngang whaftai le whionga Minister. Maua foi o atoe whamuniaina foi nisi o ofisile o lana mtanga ruenga ala le spa ia me foi le IPC muli le ngang whaftai. Me tau aile. Ni foi Minister o ngā lue whatasi ma ana pulenga mai foi ona o whainga ruenga. E mori foi le ngang whaftai nei tu malo i ta a wala ngā lue whangali. Ia o mori mea le ngang whaftai si o tatu i tu malo. A o le whafsili sa atu ina atu le taimi o pai inga sa iei foi a pali. I tatu mlai valele le sa tu e tau sanga toi. Se tupe foi na le mole uor valele ia male kasa. Ia pio le nganga na le sa watu. Ia mole foi e saunoa le tai au le tatu o staulanga. Ta watu i lalo le vai foi inga le whangali ila o fionga. Ia ona lea le a pisi tatu talinga malo le latu le nga iuta i whangali i alu le vai. Ia le taimi nei a pā le vai ila o fionga le Minister. Ia ele mawhai pio ina le e whaonga mai e o lo anga ia tu i Samoa Primary e watu i alo manai whanau. Ia pele mawhaiona sila ane le tūlanga le nā o lo whaonga i malo le atu nuu e anga ia tu i nā. Ia o wale alo mai man polo kai tai. Pau ana o le vaenga fia tu i nā tu aile o whionga pe maua sta se leni mo si o tātou nuu. Ia mo nāwha moe moe le o whionga whangwhitalai. Ia, mo le whasau ina. Lau whionga Minister, se tula mai le sui le pate tu pai. Ia, whaftai la o whionga le whangwhitalai mo le avanoa. Ia whaftai fo la whionga le Minister mo le saunoanga matangofie. Ia le ai e mua o na whaluaina saunoanga ale Minister le tūlanga le nganga whaftai. Ia i ofisa sidi fo upulenga sa ngā lulue i le Airport Authority, whapea fo le LTA. Ia fo i tamali i o tau pou ma nei o le tātou atunu. Ia whaftai ma lo le ngā lulue. Ai ole nganga o lo tula i atu. Ona wo utau le mauti noa, ona ole usau noa le whionga le Minister. I tūlanga ia i border controls fo ile le tātou. Ia whapea o le spa, ma le kako AA. Ia ona ole sata ua le tūlanga fo ile le ia i le tātou tā penanga lea i le fo isa watu ise manatu. Ia ole ua sau noa le whionga le parimia i langa Ministerial Statement. Ia se va ainga voile le lo wasui ia wa ola lava e o lo mata ma sila mai foi le malu Pasifika mai se foi ia tele o tunu leo le anga solo mai ia e o te tau mai tau watu ia po le afionga le sui pale mia lo ia le kako customs me fa pena ia pe fito i tonu ia ia no leo e sau no e tulanga foi le roll le spa ma le Airport Authority ia le tulanga foi le kite runner lenga o mai ai ale tūlanga whapena. O no le mau o lo whanga solo ia sa ililinga ia masu e suenga a tātou uso i le motu sai. Ia o le hafu i se tātou pito la au e ngā lulue whātasi ina ia mauti noa e tai o whai ngā malo o tau pulenga i le fono le tiakom le whai mai nea o topa. Ia lo lava tāpena tātou mwhafo ia nisi o wa pe o se mea fuile le lo fa pena na fa po liuli mai lunga fuile le i se lato fo sila mai ia pe o le tūlanga leo tūla e tuai male nganga fa lo lo whionga whawhitalai whaftai mo le avanoa Ia, Whionga le whangwhitalai. ia se tula mo whasau ina te mo lau whionga. Ia, se tula e sui whalatau samtang. Mo le atulanga whaftai le whionga le Minister mo le saunoanga matangofie. Pawasi vaenga le wo tula ia tuai. Sau no menino le whionga le parimia le. Le whamau sia ma le whatuto tasi o le. O le pulenga le MPE a waia whalapo tonga tuma o tian malo. Ona o le mai tau lai le whainga malo. Ina ia mawhai ona soani mai ia whalapo tonga tuma o tia le whatupenga o le paketi le tatu tatu noai nei. Mele awato se fa mano si au mas fa manatu le whionga Minister. Ia, o sa tau mata i tua.
o fele nga ye fala po tonga tuma o tir malo a fai wa se mat fa ma fa le sa fa tu la mai fo la matanga ya sa tau ise tau tir tilo si de da be so da MPE ye fa pena fo ile pule fa ton pe a fai wa le ye se fa ma fa tu la nga le sa fa tu la nei fala po tonga taua ai o fa ftai o le o fa longo tu ma le manino ile sa nga le fionga al pania le yo le fa tu ma wina le manulauti ma fa mafal malo ina ia tu lai mai fa la tonga tu ma o tir ta to malo ina ia malosi ia ma feso swani le it fa tu pe no ta to packet so se fa malosi aula mas fa manatu la fiongan minsta ia e tau tu na ia ta to fa la tonga tu ma o te pe fona tal noele PC ia ina ia ma fa ona tu lai mai o tasi le fa la tonga malo sa fiso so ni malo si fa tu pe no tato packet ya le mai taw tu nei time ya wale ai se so ni fo no mo mai ai malanga nga fa ftai pa lot ia mole pasau ina lo fo mi sta tu le mai le suyo ano ma no tas Ya, pakalo fa pu la ufiong al fong ftalai mi se fo le pa i o ka kumok. Fo ta po inga Samoa ni tai au au kula ya ku malanga nga fa lor. E fa fika ya ku le fiong al minska ngaluenga sa afia si mako karsanga ngai aki nga e mangai au wala si mako kumalo ia le o le sa ngo mangin ile me o ami ile fa mo mua ia awaka ku kalinga malo ia la fu la fa fonga mai ko inga o ke topa novema a makalonga fakingo ia ki nga e pe o karsanga ile fionga le miska e pa wale sia karsanga la fionga a kolo ku ya o ke topa le vai ka mafale ngo karsanga pai ke wo ku makela inga le fia ka mafale vai ai le ba ku penga i kama se ko lua se va vai pole ase se fo fa fika u le la fionga le nga le me manga umbia ia so uma ia ale saunga le fionga le panbia ia mo ka o ko ai lang kong fa longo fo e ngi ku malo i me uma sa fia ai mongi le ia le mele sa ka u ai ka ku kalonga ila ua baba ai kalonga i ngafai mo ko ki aku kusa ia officials male au ka alu al kele le au ka alu e mai fa fo pe on saunga e kele i o le waste and abuse le pa ka ko ko ilo le ia sosinge e ko inga ia fa fo ia le mele o fa alu se lengi o le ia pe o se malo fa kai la fionga ku sai fo imba la saunga ngi ka au ia mangu kele inga fai vol ngi yas ia mo se fa sau no lo e tu me su ha maru lok lo fionga le fo fatalai o kele la uga i se sa ai la ga o le ka o se kasi sui le fal kali malo le o singa le ko ko si sa o le la uga la lo fionga o mangingo le ma kala ga ba le miska me o mai la fa ko mo ke le fia kala ngo se me le mo ki ngo la ka o fo lo ku malo pa fa pe e fiol ku pu kwa ma ko ka pe fo ya o me la sa fa ka kalia po la ka mi ma yel fa mangi ngo la go fo le la fiole ku pu si o ya ka pe ma ko ku malo la ga fa ka mo ki ngo la sa o fo ma kai ai sa o le ka o fo la wala la lo fio la ka le mo ki ngo fo le ku la ka le wo ya e fa o mai le val masiga o le ya te sema la lo le la gai le sa la la ka le mala mo ke le 50 foi la ya e fa kai mo lo nga ala gai o le ka o foi o wala ya sa ma o le mixkas e wala le sa ka fa bol le lo fio fa kai alo fa kai ya tu me lo fio sta Commonwealth ia pea o ngā wakula o whamalurunga le amatanga. O tau mātulawa ia le tūlanga fo i o la fo e whafonga tāpua ia le pa i o tū malo. Ina ia manino le te uwha pea mai ua le whaia se mea ia alea sa anginga lava tālusanga. Ina ia manino fo ia e lātou ia le mea lo ave tātou wha mua. Ia o le ia u koe wakulanga so le muringa i kua wakuna. Ia o le mea ta ua e anoa maa e le tu uai ia le au o nanga suhawai. E mea la wana wai au silfia fo i mo ka koe loa e ta ua le vaenga na.
O le tūlanga le pe ona saunoa ia le sui o whala time samtau. Ia, o kele o dividends ai fia lai fia ave ia lai ele o i se kaimi pango ia kaimi pango nga ave lea. Ele tūlanga lava pesa ia ka ua fwere ngau ia o whionga whongwhitalai le o maua ele. Sui samatau ma whala tai le cash flow ale Afoa ia ale IPC ma kau kia. O le tūlanga foi la i le tātou tax return foi le ua lua tausanga ele au mai la lau au mai. La lau a makainga nga offset tai le loan le ale IPC ia la tu watina ia oko ka se nga profit. O le taimia nei le operation la kou ia le IPC o la ua nga i le leile la tu fufuanga. O le si vaenga la ua sifa mai sa no al mista. O le si vaenga la ua whionga i whongwhitalai ia e pe ona saunoa le sui a le pata a tu pailunga. Ia e ngā ruru e whaatasi lava le customs ma mlai valele ma spa i le security o ka kōpora sia. O lo ia fo i o lai fo i whaatino ai lava o tu la fono. Ma e le se mete pole i langa i le lava fo i le au whainga customs. Ia alanga o ia tātou aviation securities. E ia kako securities i lunga o le wafu. Ia e ngawhala ma tūlanga whapea ma o lava fo i la toa o ina. I le tūlanga o saunga le mo o le mamalu o nisi fo i anga i mai Samoa. O le lo uso a whaipule. Ia e whamalurua tūla o whionga o le me whiwhasa o e le se awala ngā lue, awala whangari. O le awala o le ai tono o le airua koe ka ko main road. Ke ua se mai fo i nisi whapea o le ua whaile awala ngā lue ala o whionga. E le se awala ngā lue o le main road tan malo. Ia mo le siet whia. Ia o le tūlanga fo i mo meo o le tau tutongi o le kasa le o lau whionga le sa e tūlai mai tau te osi taulanga. O longa winga la pe se me whapa o le mele ngai saungoa mai o lo si taulanga la e whafonga le kua upo le tua upunga le o si taulanga. Ia ngā lo fsoswani e tuai wa a o lo inka ko whaia mea ngā lau whionga. Ia kangisi mai saka puala, le whionga saka puala. Kangisi mai o i ka fua ma kulanga o lo i ka koma le vale. Ia ai au ngā fo i whatupu manatu. Se ila se kaimi o ngā koe kalangola ia pola se whingalo le malo le vaenga. Ia o le tūlanga i le meo saunoa i eila whionga le sui o satu paitea. Sa o musu lava o koe sa whamitalanga lau o whionga le onopo lau tafi. I le tūlanga lea o lea fo ua i tāpenanga a le LTA maningei fo i vaenga i le tūlanga o meo lo o le afio ai ia o mosu a lau tafi o le security. O le afionga o le tupo Pertania. O musu kalango ai ni meanga. E whalau e tere le meo le afio ai ma lalai lana afionga. Ia a Kongo e ese se kaimi langa e whaisima bao ka kilo fo e me kau security purpose o ngaka whapea. Ia ai kere o kau iei ia Nau whionga whongwhitalai. Ia. O mori sa vai sa o lau whionga i mele kupu sa vai. Ko ki kia pe vai aso uma pe whaakoru vai aso mori sa vai. E le pao sa vai. Sa o le leia. O le maku kua o awhira i ei lau whionga vatu le lau whionga ma le malo le parmen. Ia masalo kua koi kai whasfu kausanga o la hafi. Lai lai pe ngō ka ua ele awhi haia la pe ia se lau di masfulu wafe ngi usila i masinga le mea nei. Le ua pea ngō kalango aku. O le ua mai ka ko awhi. Na ua whionga i whongwhitalai pe E mo se avaku avano. e sui ei awhi ia. Inga ia le lei le kūlanga o le pao e sa vai. O le me foi la le ua le vanga kaunga whai le aikia le a o pule le a whionga le whai pule o whalaka ima. O le vaka kaunga avise si awhi le si ku o sa vai pepi o asau. Inga ia o le si mea lai kupu mai mo low voltage. O le mamau le me ku o le afi ma anga ia ku ia asau. Ke loa lai ko ke lea ia ngu o sa vai lai complain le pa u lalo le malo se o le kisi.
ua lea ngai pusa aisa lea ngai mo kiwi o ngā whakamala o le sa pule i meanga. Lea la lea ua pula i mei le si pule lea. E maa ngai a keren maa aki a ronga maa fau vatu langa fionga. Lea la e uma i ngā whao ngā afi e stand by tako. O ngā sifi roa leo ngisi afi o po asau. I ngā ia pālengi le louda o mele i savai. Awai ngai koe pele ia tako e kise savai. Ia o ngā koe mai leo le afi haya leo ua fias fuka usaka o haya ele pule le sa iai. E pea o le sui o whala kaima. Lea koe whafo i New Zealand le afi ngā. Se sefe kupe le IPC. Kasi ngā mea o lo o ngā ua ia le IPC. O ngā afi. Ia e vo isi afi mua e amai ele i whao ngā. E kau ngu mai ngai afi ngā e mai kuku. Ai ua ngā pala ako maleanga ngā afi. E le i. A vea i ese ele i mawhainga whaise ere ki se mole ako. O kere mea ngau ka pe ngā lenga iei. Ia, o mai lola ia i ele sui ka ero. O le kua ngai. Ia sa o le upu fo i lea. So se mele le ia e filo ai le li o lalang. O le mea ngā le kupungi. O le au ke awha mai au ke wha mawai. E wai mga au ke rako kai o luam kure. Arua karusanga le mai lea au lako ngā kai o rua. Ia. Ia. Le me fi whaasa. Ia, le ase meo, mamawhai lo whinu ngaro. Pea nau ta o ele asol nafsi. E lua kuia lea ua 5% le tātou el tisele mo mai renewable energy. I le vai, el tisele mo mai vai ma le la. Le lewela na lea i la matau. Sa ka fiofiai ia a fia vanga o mo mia. O lela wa nga i whamkalangal minska. Ila mai afi. Lal mea wakupui i ka renewable energy. Ai mai se wha, leo kau makau e wha ka ko a fia luli vai. O rongo me ko leanga. E ala o Fiti. O ngā lea wa lewa ngā iai le ia le minskale i mea. A le sokya ngā lea mea ko wai le pule wa lewa. O mea umai a whaisa ruako. O lea wa lewa ka ngā ngofoi o. Wa lewa kau ngā solvinga i mea. A le kikia ngā ko wai. E a longa winga a se furau kau saka i ko wai ia le sa iei mua mua. Longa le se mea o e whai. Nau whionga le whongwhitalai. Ma vai lo au e fa sa ku la fon ku ma wa ku si mai lo li mai kia ku si fo ile sui kai kai o le kai bin ngai e le ai ma se afi hydro o fa de kom la le fa kai le di o le fa ko amo mai le ki mo ma wo singa swa vai e fa nga ia fia ai o le kulanga o le fiti ma su pasenge le fa ka se o mala ka o le ma su pasenge Ma le la fio a fai ua kupu le economy. O le mele kongo fai. Ia, leo maua. Au mai as. Ai le fai mai ua koe au mai. Ala, wala whamkala le mele. Ia fa fai peso o ka komori. Ia, leo maua. Si kua mai lau fionga minister. Lau fionga, ia e pe anol mo le o le ku ufo i le lungo le e la vea lo fiki. Ai se on sa i mai se i whamkalaku ia le kulanga lea. O le me fi fasa. Me le koe whai kuai, au ke kalangoa mai mea ngā. Kalangoa mai pe fia se kupe mau i saula. O le fasa, o 5% le kalangoa mai le kai o le kua ngai ngā ausia. E le mwhai ngā ausia. E ngā kai lau lau course food. Me i mai lau course o afo i e kai mi fo i e kai mi fo i e fluctuate te le paua. Pe a wha pe o ki munga. I a la le skaimi. E le ma whai ngā kū mau. Ia le 5% e re kai a o 5%. Ngā le kōru 5%. Me i mai lalo le 2.5%. Ia la me le kupo el mako kai. Ai sa langa le kupo el mako kai. Ia. A le whaka a kupo ngai ko walwa. Lau fionga miska. Ngā kupo mai ai longa kai. Ngā kupo mai ai longa kai. O le ana ngō pe o ngō ukala ngō aku ngai. Iu lai kausanga ngai. O lewa umanga whaka oko wa. E se isi
isi kampangi fo ia fa la lave ai I ngai ngoi ngal malo ma IPC you like ko sanga ngai wa amaka longa fa alu ka ko sola la o fionga ka yo le kuangai fa adu ia sola pe lima o kampangi fa popo de si ko le ngai ia fa penga lo le on ka ko me o le me ila ka ko ke me i fix full ngai fals full pasengi e cover ka ko renewable Ole ia o le wa sang. Al me vi fa sa. te tu O le levan ka oko ia tal sanga ia. O le sa fa ka mai ia kampangi ia ngalu ingal sola. Inga ia maua le fa ile ko. Al fa bla. O la fa kwa. Ele minska au le au mai le green power. Elanga yelo wa fianga le green power. ia o le Le ka fio fia. Le ka fa fio fia mai la kampangi. ia ma dia lo te tu le mai lo fionga Mr. Lai o ngau fa aluanga au mai e kai o le kuangai ma su kai le me ala ton a le la ya fa ku ku ngale lafu e au mai la lu fa mau ngai I o ke a fia ko ngor queen power mo si fia lo fionga le fo sa uanga ia ku e ke oi o le solar company mo le ko ngo Samoa au ke minga o kuangai o ke rei popole skola nga a wa nga engineer company nga la o fionga le kai o le kuangai le sa uanga ia ku e ke oi le ia fa yon me le mga on ma lo fa ngi solar o la lan me lo ye a le ai o ke minga I la e o la green power a mai so angi mo ka ko ai o be le al me le lo fionga al fong talai I fa mai o le van ka kia ka la ngos o company o mai fa solar e ka kia se me le fikawi ale ngo ka ngo ku green market le o nga ka fa ka kia mai e ka yo le kuang ai o pa le mia nga a fia la le ku pe aru yai ma ka kia bo e se fur ko lu milio nga le me aru yai ka bo le penga le ko ka u ma le penga sa no ngaro fionga le mista la lo fionga Me vi fa sa. ta vai ona le o me le ngo nga faia ta vai ona le tato wa isa o mai ia company Ala va ku ile IPC ka ma le ka ministerial fio IPC o pu e atu green power. ta vai o le wa ma dia lo fionga te te tongai mai ta lo le tato tonu ma tato te malolo o le fa la fa ta ti ese ngalo nga parmene mo la malolo nga masani o taiao o te fa si sila tua tu am te ne to manga fono ao pe tu la fono o te tapa ma fa lo fionga te mate palmia mo la Whaftai lau whionga le whungwhitalai. Mori atu le whaftai lau whionga, le tātou ofisa mo le tāpenanga o le netai au. O lea ua tali le sua I le paia le pānemene, ua maua fo se whaasiri ngā mālosi, whaua wai le tātou ngā ruenga mālo whaftai. Ua lo ngona le mauta le mānei o le tātou whelafrafoinga I le netai au. Ia tonu o atamanino ia o le lelei whanga solo o tātou ngā ruenga. Ma o le ala lea o lo tūlai atu e whātū le lafo e whapea. Ina ia whātatia ese tūla whono tū mau tōl fululua. Mō le suia o a tātou tūla whono e afu atu le asofono le nei. Se ia whamaonia le tala whātau o le tupe whaupopo numeltasi o le lua tolu lua whā. O lo tala no ina nei. O le a whaawau a tātou tauramanga, te I aulia le tūlai tasi. I le auli o na whatatia ese lea mo se malolonga. Ma toi whaawau ai I le tūlai lua, I le auli nei lava. Se ia tolo po I le tūlai se fulu, I le po ana nei. O le lafo lea man whaaloalo lau whionga le whangwhitalai. Palua le fionga le mista fatu anga ma whinga whaiva a pe mista o ngā ruenga tele sili para wha maunia lafo e whina ngaro esa no mani oe au ese le ai kua manu malo le ioe ia la wha ngā solo tatu ngā ruenga e tusa o le lafo ua wha maunia e whatati ese tatu tolmanga malolonga tai au lo tau wha mai sa unanga tal fui tau le fionga le mista o ngā ruenga whira ua inga mati la ese ia e ele manatu lau fionga le mista ia tal wai olo ia sui e fia tutu lai mai leitu ona
o le taua ia latou tofiga foi sa e tulu ai me le ia ua manatu ai o le atu le avanoa i le sui lea o falataimi sa matau ia faapea foi le sui le feoga i le taitai i le tuaga ai ona o le sa taua i laua ia i saunaga lau fioga ia ona tuatulelo le avanoa i lau fioga o le talimulimuli lenā ma o te whaamalulu atu i sui mamalu ia o loo whangasolo lava le tātou ngaluenga ia leo tō whaafunga mai tātou lafu e tele le tātou ngaluenga whangasolo ia ni manatu whapia ia tātou whelangolango mai langolango me fo ngaluenga nufoa e le whaingofia fo le tau fuafuaina o tō saunuanga ia o le nganga nā talo fo ila ufionga minsta ia tatien me utonai ia tātou walo lumanai ia wafo ila ngai lumo le tunou ia ma le tātou toi fo i tua ma fo ia le tātou ngaluenga ia lo tele tātou ngaluenga o whataltere mai me leo te tapa la ufionga sui maulu whala taima e se tole mai le ufionga te tele tuonga Mai le whangwhitelai e molia tu wha malo tanga luenga e usao i alo le tausinga ta pena e tanga luenga mo e fo il malosi mo su sfono o le mea o te tula e tuai le asa ta ua le minsta il tulanga o tatou il tisialu le la e la fautuanga tenda pea ngā luanga ia e mo mia o le lei o le tenda e taungo fia e le tise mo tatou oma pawana e le vapea le taum whaiatu o sesi tulanga ai ia tenta tatou ngā luanga ina ia maua tatou le tau petusili ona le taungo fie ala kakia seia le tamata upu pe ona o te foi e tala notu ia tau e le Queen Power ia so o palemia o se tasi o business e whaia si tango tātele o lato tau. O le mele leo se nganga e te enai le ia whamoe moe. E tau o tele le tango fia le el tise. Ma le mele wanga i lau langi o el tise i e maua mai i mea o lo maua i Samoa Renewable energy sources. O le anganga la lea e tō watu. Awal ta fia le whaawaupe o ngā luenga le lei. I le tenta o ngā luenga. Tati e se ia mea e tau sa kia e le wha o ngā minsta. Ia, ola o whautuanga lea lau fionga. Lau fionga le whangfutelai. Ma le lau fionga se. Te wha o māturoa ia nā. La whaturoa le lau fionga. O le tani muri lava nā nemta upu. E le toe tua se awa no i stasio sui. Ma le tole mai lau fionga sui maru mai sasa. Pala time samtau? After tele lau fionga le whangwetalai. O se awa no mo whauna maua e. Tau whamamla mai nisi o Vaai ngai pe ona saunua na fionga an minsta. Ia leanga e whangatai. E onga tua inga ia tua inga ile. Lo nei tangata ile. Taimi whau a vea ma whaululunga o whaalaboptonga. Au amatatu ile. Leanga usau no so ole fionga minsta ile. Afi le mo sa voi. A leo te mai tauina o le amatanga o paia inga nei. Na sau noa mai o lawa oka le afi mo sa voi. A lea lawa maua tae o nei. O le aere e le whataunui nana forfolanga. O le vaenga sa tau mawhai e le nā vai tau. Sa ere wha moe. O le tau sanga e lua afe lua se futu. O te tau na se laupa sene le maru si ang whawhawina i sa vai. Lea sa lai o na tuwai o na whawhoi le afi haia pe o na sau noa e le fionga in minsta. Pe tai o a fia tātou le whamai o COVID-19. Ia lea lana le whataunu inai. Sa ia ila le manatu e amata mai whainga malo fōu. O tauna se laupa sene le malo si ang whawhawina mon motu sa voi. Ia o nā bese leo le afi haia lai ai. Ai pe tai o mai temin nei. Ia o la ae le i whataunu ina fo. Ia nā whamoe a wao le. Whamoe o whainga malo talu ai. Ia o mai tau sanga e lua afe lua tōru.
ua se lau pasene le malusiaga faafouina mo Samoa atoa e pei ona i vaega na e faamamalama atu ai i le mafuaaga na alai ona faatu ai ona faafoʻi le afihae asai ai ona o le faamoemoe ia se lau pasene le malusiaga faafouina i Savaii ona ua mai le tulaga le tuaina o tatou IPPs ia pe fe ona maua inisi o saunoga o te tulaʻi mai ave mapulesili o le faalapopotoga leai ma se malosiaga faafouina e ese mai i le malosiaga o le soavai o faatinoina lenā taimi a ua uma ona saini le tatou mālō i fontaga foʻi i Paris ma tulaga faapena seti le target mo le mālō e o atu le tausaga 2.2 ua se lau pasene a fuafua le tau o le malosiaga faafouina lenā taimi ma le taimi lenei te lē alona eseesega sa taugatā ona o le taimi o lafu tatau a matamata ia le atinaina o malosiaga faafouina peitaʻi ai ua galo le afioga le Minister o le company IPP le faapē tautā o le totogi mai le company le faalapopotoga pea ma le family ona le tausaga ona o aiaiga la sa tuu i tonu o le power purchase agreement e lē tatau ona sili atu le tau e faatau mai ai le company lea le le tise mau le la i le EPC na ilo le tau nga osi ai le EPC le e tise mai le suau awa o le aunga atoa lea na lai ona tau mawhai ati na e malosiaga faafouina ina ia sui ai le tise o le nga osi e tatou mai le suau e le ngata i lea e tele ia i tūlelei ai le malosiaga faafouina e whaititi ai le whaaleangaina o le sio manga ia maise o le kasa le sau mai afi suau ia e afia tele ai le osone e pe ona i vaenga na e whamamalama atu ai o le isi tū o tā ua o le sau noa le fionga le Minister e a matalana ngā luenga na o le lusful pasene le malosiaga faafouina ia leo te tautino atu o te alu esa mari EPC wa ausia le onos full percent eoi onos full percent le malosiaga faafouina alan mela we te mine le o toi fo i tu lusful 5% ele ai ma se ati na e o le malosiaga faafouina o faatino nei taimi ale la uma nei paeaiga ia ia o le isi tu e o ia se faamatalaga sao no le fionga le Minister cash flow o le EPC la ia ia matua le leia ia ai mon ma watu ole ai ta lafu le suau company suau o se tulaga le o se le se cash flow ai sa tauna fa fetai man Minister ya ja fa fetai o ja watu e tele tupela e le na fa yela fa so io ai le ma se nga fia fa fetai mai o le si tu e fia o se tala o le MPE o le o fatu to tasi le MPE mo le vaaiga o tatou faalapopotoga tumaoti e asi fetena inga lai titi le ai i le Minister o le MPE ma le Minister o le sector e pe mai tau atu pe e more superior atu le MPE na elo le sector ia tau na vavaai le malo e tu fatasi e lalo le MPE e se fefoni stupe o le sui malu se fa se tala no foa pe nga fa le tau batu no foa ono le wa nga ile sui malu nga i fenga fa vai al cabinet lo ia mala nga ilum ia le sa tu la no me sa ta wa ilo suafa ia se tu la mai la fionga le Minister fa la tonga al malo Lau fionga le fonga le na se mea lava le fia fasao. Ona o le fe mai e mai ta watu. O lona winga. E le ini wha amaunianga o lea to inga wha matalanga whapea. Ma le foi fōringa mai. O la na te maram lama le me le tupu i. Ai leo tūranga le e lau fionga. E leo au se whai au wala. O na MPI ala tau ia. O e ona i whainga whaavai. I tūranga i fōfuanga. Whaatino ino o whainga whaavai. Ma policy whapena. Ai le sembe o e le o whaina fōni nā tūranga lau fionga. Ai vānai ele a mai o ni whamatalanga mautinoa. Ia wale mai e whape e manatu atu o le mele o lo tupu.
Malfarola. Masalo mani no mai lau fianga sui mamalu. Ya, ala la foi le so so de tu no fo. Na mafu no tu nei la no na le ta u ai. Ia lau fianga sa. Pulem ta ia le fa tonga na tem ia awa umalo. Ia le o mana ia. Ya, fa. Tu lai mai fa umalo sa no. Na le to ya nga ide ta upule pe sa no le fianga minsta. A pe na lan ta u no le ta u le. O fa tuanga ti do malo. Na wa pe tau fite na ia mata fa yoi o le vanga mulu fio e se tala Lau whiunga fong fitalai. Se tu lai pera fiunga tu matai palme O se me fi fasa. E o le mea mua. E le ai lava se suinga ua fai e le whainga malo le nei. I le mtanga duenga le o le MPI. O le mea le tau mwhai atu i ai. E pei o na whaanga soro mai foi. Isi no inga. O le whatatia i se tatianga e so longa le rei ai. O upu ia e au mai, e pei fōringa. O ise me e se ua tupu i le no inga le ai. O le mele tupu, o le tau wha mau popo mai o wha matalanga. Ma le wha ngā solonga mai o le wha vai ina. O tātou wha lapo tonga tūma oti. Ma le taimi na whaatu lai mai e le mta ngā duenga lea. E whai ma wha madu. Na te i e le wa inga au au mō tātou wha lapo tonga tūma oti. Ana al pau alana o le mea, au whionga i le se me o suia. O le whanga so solo le au au mai o wha matalanga. O whetena inga ia e sauno mai e le sui. Ioi, o whetena inga sa saua ia. Ma le ma whai ai. Ona taatia i se taatianga manino, ma le malama, ma wha ngā solo le lei ai. Ngā luenga le malo, e tau wala mai wha la putonga tuba oti. Peo sa mato wha matalanga ni whai atu ana leila. Te le lea vaenga o le malo, o lo o tuu iei tupe an malo. Ia o se wha mangal nei. Ia, leo wha whonga mai lau whionga suma malo. Ia, se la ia ma le tulanga lea, ona e manatu atu foi. Ia, leanga umalau saunoanga mua leo a fia. Ia, me lea. Leo atu lea noa ina ia, tai sao le tulanga lena la ngā mista. Ia, wha mai mai saunoanga, sui mai. Aftai, o rau le to e a fia le mta upu lea. O le vanga muri e fia o e se tala o le company da le Creed Market. O le te le o le ngā duenga sa whai pai inga taluai. I le whainga o le tau whaonga lea a fia company da o le Creed Market. Ina ia whaonga e tātou le platform, ina ia te le marketi e o i e tātou tau whaonga. O le taimi mua le whatoa tātou maua ai, se tau e matua au pito sirio na maua lalo. 5 sene. Ioi, aisea. O tātou whiu e whaia tātou tau whaonga la iti. Tātou te le ausia se tau whapea. Me lea sa leo na o tātou malo le platform lea, le company lea. Ina ia mawhaio na o tātou tau whaonga i company te tere o lalulang. Pau asi whawhita uli lea sa tūlai mai. O le sovereignty currency ar malo. Pau ana le issue lea sa tau mwhai whafo. Le lau tūlai mai whainga malo nei. Nei taimi. Sa ele manato atu fofore. Ele a faina pe fie kuper kampangi e mawai. A the bottom line mo tātou e manuia i tangata Samoa. 5 sene tau e le unit. Se manu whape nei ua au sia le manu lau tina seti. Lua a wherus fultol. Ua se lau pasene le maru sianga whawhawin. E peo se vanga le fia whamamla mati. Ia. A whaftai tere mo le mato wawanoa. Malo, whaftai, o le mesiri leua. Ua mai me sailu finangalo. Ia, o la tali le whionga le minsta, ma o le tati whai ufu nāle. Tātum taup, ia lau whionga le minsta. Ia, whaftai tele i lau whionga whongfutalai. Ia, whaftai atu fo i le sui o mamalu o whala taimsa mtau. Ia, whape fo i le taitai o le tuangai. I le la atu e fisili mai. I mea fo i sa ngā lue ai. Ia, watul whamalo i lau whionga. O e ngā lue fo i ma tautua le tātou Mulinu'u. E le tūlanga a ofisili o le IPC, malo whaftai. Pa wa mea ia le e tātou te whelafula fo i ai.
Ia o mea lava wai le ase si ato toa. Tala no atu mo green market le o sau no me le sui mamalu langa sa nginga I tonu la u whamtalanga I le se tasi o fono. E au mai le ripoti tonu al parlemene malo fionga whamtalai e o mai le ripoti na ua manino ato ai le tato komiti whaptoa sa ngafa mal whatala no ingo laenga lea. O le whapea mai I am sau no mai le fionga I le sui malu whapea 5 sene le tau o tele whasa oa ni I se sel wha maumaunga. Ia mai whaafonga mai le atinu. Sa o mai lalo le lusful sene a Amerika. Ia le tūlanga ngā o mai ei ia proposal so I se tasio company mai wharani, EDF, ia e ala mai I le green market le sa whatu, e le tātou whainga malo taru ai. O le nā tau e le iai se VATST me masani. Ia, au mai ngā. Ia, ko kiki a kāla. Ia, o le kau le whakau ai e le IPC le tātou pau ai le atunu. Ia le wo o le teimi nei le 5 sene Samoa. E le ngata foi la I le tūlanga o le taumata o le lātou tau. Ai, o loo iai ma le commission. Ia po se tupe whau popo green market e maua mai I le capital cost o le atina e atoa. Ia pe skuso marselau 5 milion Amerika. I lo ula tonunga mal tonunga le EPC malang pulenga. E le mawhaianga le kuua ia e le green market I le afo I le lako commission le. I lunga le kau le kise le. O longo winga. E whai aske le o le meo le au i. Ui lea. O lea ua uma o ngā. O na whai unga al komiti whaptoa sa tō fia le tātou whainga malo. Ma o le taimine nei. Salo o le kele o kampangia wanga I mai manga I le fionga le ripule. Ua makuwa fia ua ave ese le mea. Langa ngā ua I foi la kou I le commission le ku e whaala la kui a la kou. Ia o le teminei la le o sa unua le taita I o le tua ngai e tenda. E le ai ma se ngā luenga e le tenda inga. O le teimi vale nei lea sa toi whaatau me le IPC ia le solar for Samoa. E se tau, ia kamalea le sa iwa sengi. O lea la ua standardize, e kamawhai standardize le tariff lea. Lea la ua me lako ofa, e fast food koru sengi Samoa, e iai ma le VATST, se wailan ma mao le paura ua iai. O ngā o whainga whaavai a ia ma mawhauwhaunga kako whainga malo, e whaise mea kau ki sefi ai. O lea foi la ua masalo po le iwa kampangile ua ka umai le fionga le ofisi le IPC. O le ua o kui alanga ia le ia kulanga proposals. Ma o lea foi a whaide kulanga nga. O le kulanga le kampangile nga whapea mai le solar for Samoa le uka uakua. O le mea nga whaie le kako pūlenga nga kaimima kako whai ngā malo. E escalate le kau. A makar fiku 5. A umar kausanga wa escalate le 0.5%, I think. Peo le mea nga ngai ei. E umai fo le escalation nga. Walua ka ala i le yungike le kau ka uai al kilowatt hour le term le IPC. O kuranga la le ngā o lea fo i e wakuai pea le se ongo sai mai. Se i o mako ka ngofia koe whaasa o lea koe ngā me whapea. O le afi lea nga au mai lea o ke pisa so o kuai lea ka mo kae kako e kisi. Afi haia lea. E korsuru a afe New Zealand i le masinga. Wongo ngai kausanga o kako whaonganga le afi nga. Ia o ke loa la o ova ma le 2 milionga New Zealand kupe le alu mele. Le voi lau koe fsiring ianga ua o mai lo ingei makal ngoa ma le IPC o ka mai lo afi. Le la ua luafu o le kausanga ke ngei le lua fe lusu lua lau kaungu mai le a makanga lua fe lua kolu lau kaungu mai ka kofi. Le la ia stand by kako fongkanga le fai makako kapenga a uma. O ngā avelo le wafi ngā e lua i sa vai e whaonga i sa vai. Ia,
o le si mea lau whionga whongwhitalai. E o ke kau mai, o ke lea o le arrears, a le EPC le kako office o kupi. Au pe misalo po le lusu kolu milionga le ngai ei. Ia wa umanga pe taimi ngai mai le lua kausanga le kalunga makokula mai. Lusu lua milionga to 22.5 million le ai kala for le EPC le kako treasury ia po le office o kupi. Umang kong. Le fo e kongi le kulanga o le ai kala fui i kako PPS. Nanga ere ia se me le ai kala. Le fai mari ai ko kongi laf. Ai sa kau fa ke ala le ai kala ke le ala le ngai i le office o kupi. Ia nga amakolo la fo do kong ko ki a uma ia le bele PPS. Ia e pei or kulanga nga la fionga or fong talai ko e kalia ko ia fionga le tai le tuangai ia mara fionga le fai pure. Ia fa uma kulola ia o la kala i le mele sa ngo Yesu kai ka. Fa mai nga fio ku le piko le sifo pepe uma moli. O la fionga ke ngo fo le piko le a le wa o la o feme ke alu e alu ko fa feu lo foi fo sa palungi o lapi. Awa ke a fio le piko le a i sa. A le wa fionga fo fetalai me fi fa sa. Ale ke va pe mai pa ko ma ka feo ai lunga la workele le ma fuai e le je mela wala ele a mangi moria wala laiku yo anga le ku le moria wala mo ke anga i fo i vai kere mai si ku e ngai nga luanga e fucking le la ke la ku disia so ke no va ko i pepe o moria la ku le ai no va ko i fai ku le ai le a si fo le ngo ma wa ku kaya mo la ko pepe si mori e pe o ku la na per fa lo Ia, te tula mai. E tula mai lo fionga mista. Yo si me lai titia le mai tau atu le wa whai wiu le hamamla manga na fionga le minsta o ngā luenga tele. La o fionga le sa whātu le lafo. I le tāpā o whamauninga o saunoanga. Mwal vai aso lente nei ai front page mai fo le observer le tua inga lava nei. E winga i share o le sunga le fionga le minsta green power. A le fautoe a ngina le tai au le nei, lau fionga e le mama me i olo fea ngai per ka peneta. Matua inga nei, whai tustu singa nus pepa, ai whase se e le atunu, o le taimiri nei. Tau nā mai whama ringa, nei e whama mama tau fia i me le whai so. Vai whengo fia atu la lafo. Hau tula i atu, o te wha lua le lafo le minista, tā pā whama maunga teitai rei tuangai, ma le sui teitai. E winga i le share o olo, i tono green power, o le lafo le lau fionga. Ia wa fionga fong fitalai. Te tula mai se. O langa lea nga i mai a ule, ma ua ma le fionga taitai. E baku ia tele lea tua inga. E si sila le i wha mau maunga. O le fesili. Sa fai. Pe leo le company lea. Le iai sea le fionga le minsta. Arvesiri nga fai le sui sa sa ungo. Ea, nga muri la to tali le minsta. Ele ai e rengi nga se. Ma ubale nga nkaup. O le sa ungo nga kai le kai au ngi. O le kampagi nga e o kwa ia o palimia. Kala ngoa. Ile ko lo kia la ngi siring se o. Lau fionga ele. Fa bangi ngoa la. Te tula mai lo minsta. Su lou lava se tau whainia o fuai o tō pelo. E lava whena whai wa umana whaafonga le tunu. Lau saunonga po ina whai vai aso le na tu siela observa le sa wei i. O le lafo le o te whaalua le lafo le lau fionga le whongtalai. Le o fionga le whongtalai. Se tula mai. Te tula mai lo fionga mista. Maria lo fionga mista. Te tula mai lo fionga mista. E se a kuskusia kuspepa. E se a kupa maunga le hensa. Ia tu. Te tula mai lo fionga mista. Siri ape o siri aku iai. Ia nga mangingo la ia le whaafonga le tunu. E ngiro whamamongo me. A o il kampangi e au sea. E rei amas kampangi e whai au sea. E ila sau whamamongo le whongtalai. Sila lea e lau tautalanga nana whai atu. A le whai sau noa e oro. No atu matala no kampani ala. Ale ala le me ko kalangoa i nga kampangi. Ia e le aku ka kalangoa e le tulanga kampani le Aviation. O lewa
Mali ia le ma wa tu lo finga o le fa tu ma le lafo. Se tu le me lo finga le ministerial va tu le fa un fiar facili. E ngi lo fa mau ale ya fa le lafo. O le mea lo ke fisida kwai. A fa pele ngi lo ma fa mau. Ia, ma dia le la ut. E ma fa lo inga. E se ku mai mo pe ngi la fa mau. Lo fiam al fon ia se tu le me lo finga te tele. O ia le sa o kia e ave le lango ile il compagnie le a fo Queen Power. Ma o la fo ye ka ka fa ngo boli ma. La fo ila Afia o le miska. Se tu me lo finga miska mi ele lo fio. O ve foi pule. E ile ma fu anga go wa do kai. O fa ku lo finga pa mi o ke mi ngo pa mi. O lea ia ka mo fai le sola le manga o ka ko malo. Ane le o ka siri. Ele la so finga. O le wa mai le lafo le finga mista. Ia a fa pe le ka di mai ia o le lafo ngala o finga fon kalai. Ia o le wa fa un ano fo. O siri vera fa ma ni la fo finga lo esa no me le yo. Ia o mai le lafo. O le lafo le wa watu. Esa ili mai fa maunga. E lau fionga fa pe fo sui tai. O fa maunga e share o le minister ile Queen Power. A se sa ili mai la po a kong up. E fa kau le sea. Fa ma abel fa manginga. Ia, o le lafo le fa tu. Ya o fionga. O le fa wa. Maria lau fionga sui tai. O le la maria mai le la fa un ano fo. O le wa yo ina le maota le la fa tu. Ia o la fa tu lo fionga te tai mal sui te tai. Ia mai fa mo o le share ale fionga le mista nga lo tele. Ia ile ya fia ile compagnie le Lo fionga von kale o kele kalango in share. Mo kalango ila fiol minskale ile compagnie nga mai am kanga. Ia male luaku makalango ai ia le pasio le afo ile o le le sa o ia le sa ia o le la wo manga kalango mai baka mai le so ele o ia ka ele se sibera makalango compagnie la o le wa pasio tatu la fionga fo le la fionga fo ftelai la fionga fo ftelai tau si singo tatu la fo ma ia na kiri ka o en sea ia la fainga le ma la sa la fainga o aku le minsta la mai la lo su o fa upunga le ma fo ko lo ia wa le hanse o wa ia o se pisini nga fai ia la lang so laso la bi le la ia wa ka ngai ngai la ka wa ka ngai le mo ma fa ma fa ton wa ka ngai la ia Maria la ka mai le lai fa ko le lafo pesa o nga fesili su kai buanga la fionga su te tai seale ia la mai la le wa maua se tu me la fionga mista ia e tatou te faataata lafo ai le manuia o le tausinga le mamalu ma le alo i o le palemene o lea ua faatu le lafo ma ua pasia ia o le na e leise si me lewa e whamanino o e su e mai lua whamaumaunga e a fia le fionga le minister shareholding o le Green Bow e nau malo lea kawanga fa sao se yo lua tofo le sa fai ko po le al fa pungo le lafo o ma wa o kele ka uang sa anga ka ua le afiol minska ia o le foi langa nga mangigo sa langa minska ke kaya o me o aku ya ka o makalgo ia lau fionga le fonga fitalai e tā pāpea le to whai lau fionga o le pāle mene le fe foi ia e aru luma pe aru tua tau singa na o le mamalu o le tau li o atu tātou upu matala langa le whafonga le tunu ai whaftai o le upasia le lafo o te talo atu whatino loa o le lei o le ua maua mai o le lafo le o le na tātou whatal sua langa o le upasia le lafo mele ia mani lie ia o alava ia whaupunga ia la lafo tu pe whamaumaunga e tu ina mai tonu o palemene ia la whapenana si sira toa e tātou palemene mo le anga ilumanai ia aua mai ale tulanga si tula mera fionga minista Whaftai tere lau fionga ia o te lo o na pauna o
o ni vaenga sa mātou tatanoa tuai ma tau whaamālama atu. Ia, whaamuri se mātou tala, tātou pūlenga ma le tātou sekta. Ia, a watu le whaamālo, toi a watu fo. Ia whaawau pēr le tātou whaimelelei ma le tātou ngālu lue mālosi. Ia awal tātou pito la au e tautua le atunu ma le tātou mālo. Ia, o se mātou tala lea lau whionga le whangwhitalai, whamanuia lea tua e lau whionga. Ia whapea fo i le pa ia ma le malu o suis fono malu o le pāne mene. Ia ai mātou ola le lofa le tua whaftai. No, whaftai, ngā lo sa no e lau whionga le Ministerial ngā te tele. Ia, e le ngata fo o le whaal malamala maina o le. Ia, o lau tau pito la au o wafo i le. Ia, ta au sala ngā le pa ion maota. Ia, a le lava ua. O fo ini saunanga, ini situlanga e. Wa lava le ngā ilumo le. Ta ngā ruenga ma le. Tau tuino le tunu. Mele ia malo whaftai.